Assalamu alaikum. Hen'dhunaa ke cooking segment marhaba. Me dalagona tayyar kolle me ulani tuna and kopy faiy sedede. Me beenuwan ingredients aki tuna, kashi huni, lonu mirus, lubohi, faiy, de kopy faiy. Ema furta mes ready kollani algon menge tuna. Tuna ready kollam beenuwan hame keni lona ase mirus kolla. Television Maldives algon ready kollani sedadu. Gotum me beenuwan kopy faiy.